Tērā te wawata nui o te prehitini o te ropu Mangaru i te Wairoa kia arahi ia i ngā rangatahi Māori o te rohe i te mahie ki te hauora me te toitūtanga. Anei rā ngā whakamārama a Aroha Tricha. Ko Bronson Tither te prehitini o te māpū Mangaru o te Wairoa, ko tānei hie ai kia para i te huarahi hou. We definitely need change, we need to create some options for our people here. We need to inspire them again. Ko ngā taitama o tōna ukai pōnei o te Wairoa, te aronga nui mōna. Kia whai wāhi ai rātau ki tōna kaupapa Motivation Aotearoa, he te kaumārua ngā wiki te roa. So the outcome that I'd want for these tāne, for the younger ones, just to reignite their, just sort of light their fire under them again so they get off the PlayStation. I hia nei ngā reanga e kauri eke ki te ao mātauranga, kauri eke ki te ao whai mahi. Kia hauora te tinana katoa, kia haere tonu, kia kaua e puta atu ki i rāhuatanga o ngā kēngi, kia whai mahi, whai whānau, whai hauora mō ngā mea i heke mai nei. Ka rongo nui tia Wairoa mō ngā whawhai kēnge, ko tāna me huri te tai mō ana hoia. I've also got my support team is a few of the boys, the local mob who want to see some changes. We've all got kids now, we've been going to jail, the people, our older members have been going to jail. So if the next generation's going to jail, then we're doing something wrong. E hari te mea I tīmata mai a Bronson, mai rā no tēnei karangi o tātou tipuna mātua. Ko tātou taiohi ko ngā raukura me ki o te iwi, ki te kore tātou e poipoi a rātou, ko te awa popo ka tino rereke. Ka ko ngā rangatahi I ngā tikanga Māori te hauoratanga me te pai tawhiti kia tata. Aroha Tricha, te karere.